Assalamu alaikum, урматтуу биздин YouTube каналыбыз көрүүчү мекендештер, агалар, бир туугандар. Бүгүн Кыргызстан улуттук оюну 5-5 көкбөрү болуп атат. Алабка району акимдин оюну. Жана биздин ушул оюнга катышуучу жакшы ниет менен келген биздин айылдын палбандары, көксүректер. Мынакей туугандар. Кана Ахмат эге, бир дуаңызды бериңчи. Oyuna ballar, Kuday verzi koldoğuzun. Çürbey, bu sport olmadı bu. Çürbey Kuday verzi koldoğuzun. Bardığınlarga iyilik, bakılaza jakşı iyiliklerinden kaytarlı. Bardı komanda iyi kalayız. Hurmatlı oyuncular, bu oyun jönököy oyun emes. Uşul oyundu hakimiz özü jeke temilgesi menen uyuşturup atat. Айыл өкмөттөрдүн коштоосу менен, колдоосу менен райондук деңгээлде уюштурулуп атат. Бул биринчи оюн, анан экинчи оюн, 3 оюн өткөрөбүз райондук деңгээлде. Ошол 3 оюндан райондун мыктыларын тандайбыз. Силердин араңардан мыкты команда тандап чыгып, ошол команданы ат сарайы, аты, ат багары менен бүт спонсор балдар чыгып атат. Кармап, силерге айлык төлөп, анан кийин областтык болсо областка, республикалык болсо республикага, андан ары жакшы чыксаңар, мынагы Туркияда өтө турган жанагы көчмөндөр оюнуна барып калышыңар мүмкүн. Ошон үчүн тартипти жакшы сактап, чын дилиңер менен өзүңөрдүн болгон мүмкүнчүлүгүңөрдү көрсөткүлө балдар. Баарыңарга ушу ийгилик каалайбыз. Мына ар бир айыл өкмөттөн командалар келип турасыңар. Ийгилик болсун, бири-бириңерди сыйлап, мындай бир правонарушение баягы укуктарды бузбай, нарушение кылбай, жакшы тартип менен ойногонго аракет кылгыла. Ийгилик каалайм барыңарга. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу балбандар, урматтуу бул жерде турган меймандар. Бүгүн мынакей районубуздун акими Бейшеналиевичтин демилгеси менен көкбөрү оюнун уюштуруп жатат. Бuyakta Subhanaliyevич айтмакчы, бул оюн 3 жолу уюштурулат экен. Ошого күчтүү балдар жакшылап ойноп, өзүңөрдүн күчүңөрдү көрсөткүлө. Баарыңарга ийгилик, күчтүүлөр жеңет. Анан эң биринчиси ынтымак болгон жерде баары болот. Ынтымактуу болуп чапкыла. Эми кийинки оюндарды дагы жогорку деңгээлде уюштуруп бергенге бизге дагы кичине силер дагы ынтымактуу чапсаңар, биз дагы кийинки оюндарда колдогонго турабы? Колдойбуз, Кудай буйрса жакшылап чабып, атты ынтымактуу ойноп берсеңер. Күчтүүлөр жеңсин. Анан мынакей бүгүн экинчи жолу ушул ат майданда турабыз. Балтабулов айыл өкмөтүнүн Телман айылында ушул экинчи жолу ушул ат майданда турабыз. Байш өзү келгенден бери, айыл өкмөт болгондон бери ушул оюнга катуу көңүл буруп атат. Кесиптешибизге ишиңе ийгилик. Бардык жалпы районубуздагы 8 айыл өкмөттүнүн атынан баарыңарга ийгилик, күчтүүлөр жеңсин. Үй бүлөбүз менен баарыбызга тынч болобуз, заманыбыз тынч болсун, элибиз тынч болсун. Тынччылык болгон жерде ушундай оюндар болот. Күчтүүлөр жеңсин жигиттер. Рахмат. Assalamu alaikum, урматтуу спортсмендер. Эмне дейбиз? Бүгүн бул оюнду уюштурганыбыздын себеби көптөн бери талкуу болуп атат. Ушул жерге сарай салып берели, ушул жерди чоң площадка кылып берели. Биздин дагы балдар Манас Ниязовтай болсун деп биз аракет кылып, колдон келишинче жардам берип атабыз. Ошого ынтымакта келип, ар дайым биримдикте болуп, ушул оюнду көтөрүп кетсек, бул Кыргыздын улуттук оюну, барыңыздар билесиздер. Ушу барыңыздарга ийгилик. Кудай буйрса биз бар жогунан, бардык жагынан колдогонго биз даярбыз. Рахмат барыңыздарга. Урматтуу спортсмендер, мынша бүгүн ушу биринчи айыл акимчиликке ошо башчыларына, биздин айыл өкмөттөргө баарына ыраазычылык, мына палбандардын атынан ушундай чечтик 3 жолу чабылат айтты го. Зам аким башчыбыз айткандай, жакшыларды реальный комиссиялар болот. Өзүңөр оюнуңарды көрсөткүлө. Тандап алабыз, анан барат ошакачы. Ошого чыр жок, мындай бири-бириңерди сыйлап, ынтымак менен кылсаң анан барды болот. Күчкө салыш жок, сөгүнүш жок. Ким тартип буза турган болсо, кызыл, сары карточкалар бар. Удаление дегенди билесиңер, чыгарып коебуз оюндан. Ошого бири-бириңерди сыйлап чапкыла. Бардыңарга ийгилик, күчтүүлөр жеңе берсин туугандар. Биринчи команда мына. Азыр оюнду баштайбыз. Биринчи команданы сайла.
Ақтам Көкташ даярдангыла. Ақтам Көкташ. Судит етет. Одан кейинки екі ақсақалдар. Ақтам Көкташ даярдангыла тез. Bir dua kılmaya başlayız bu. O mine. Ынтымақты olu aman ezen. Şu turgan işlerimiz jiyintiktүү bolsunlar. Ortabızda ынтымак bolsun. Bizdin de palbanlar oşo köçmenler oyununda. Bizde жоқ degende televizordan görmüşü bizdin palbandeler. Sıyımıktan turgan palbanlar da bular. Qanchadan girishini aytib qo'ying, qo'laga. Bir parajene ketaveret, bir para. Saatni, vaqtini Emil qaraydi, Emil. Sport komitet төрағасы. Melis studiya, Melis özü. Mehmet, sınavlarga aparıp koy. Yok, doğru. Bol, uçuraştırıp bak. Ben oynak çiğdirip koyayım. Çok olacak. Kanat, var ya, kanat. Kanat. 15 minutadan 2 time. 15 minutadan 2 time oldu. Köktaş Örüktü. Ortada Köktaş Örüktü komandası. Palbanlar emin. Şu Melis İrelli bu oyunu ötküzüp Koyet uğu oyunu oğular. Birbirine sıylap kapitanlar. Başbağlı emin. Amin Allahu Ekber. Aç vermeyiz mi? Kapatma. Kanat. Üstü tuğan. Yek sayından vuruyor. Ek sayımıyla. Yok, aracın yanında. Yok. Bol boy kanat. Değil altta polis denetli. Kuvabular çok tutuyordu şu an. Bunu para verirse. Görüyoruz. Eğer de vakit oldu da görüyoruz. Bayrak turuyor. Tribuna kalk atmayın gövegileçe. Ötkileçe bari. Atmayın gövegile tribuna kalk. Bu kanat çurka şaka öter çurka böyle. Naket teke kayqalap жататын ол жерде. Biz vaqt bo'lganda. Hazır Melis vaqt bo'lganda aytamiz chiqarasың. Көкташ менен Өрүктү ба? Emil, vaqtni qarab tur, 15 minutdan qarab. Masalan, Өрүктү айыл өкмөтү майданга күчтөрүн сынашкан чыгат. 5-5. 2:45'te başladı. Uloqdan ben Johan 5-5 ki. Oyun başlandığında Көкташ менен Өрүктү айыл өкмөтүнүн oyunu чаң болгондуктан отодон алып бере албайм, урматтуу көрүүчүлөр. Ушунузуна ыраазы болуп көрүп, ушул видео блогторду көрүп башка бир туугандар менен бөлүшүп коесуздар. Örüktü komandası hazır. Tekeni aldı. Açko 1-0. Qayerga ketdi? Mini oldu. Aqtam Baltagulov 1. Ondan keyin Alabuqa Ko'kselik. Oyuna dayarlanadi.
Dadır ağla dadımdan. Torpaqdan ötər yağdı. Bunun qızım fəlakət oyunu. Ha, apasıyla bu. Tramvay böyle propla çıktı öyle. Buna bir şey de oyuna biz de şunu yapar sal verecek. Bardus mayıp olmazsa. Oyun. Sen de bir buna şok kaçtap durup attıktan davana yönü koyan. Mayıp olmayanlar bile var mı? Kalan da direkt olmalı. Ketdi. Bu yoqdan görüyoruz, bu yoqdan. Yakın mı? Çoğ ağacınıqında şunday qılıb tattım da. 5-6 taz arqama turib aldı, aka şuradan göreyik, жақынырақ alıb keletkenler. Pulun төлesеңер көрөргүлө келеді тамашалашып. Ortağı bir minutaniye. Ortağa baytımıza ile de şeytan. Allah konuşuyor. Ne olar mı? Allah şuna kalıp. Kızım. Ha. Biraz hava yapasın kimin içeriz? Güçlüğüne tatlaydı. Var. Oyna küre toqşaydık baslayın. Bir ketdi. Kim onun ortada? Nerede çıkıyor? Hasan abi. O. Nerede çıkıyor?
Aşağı kişi. Hakem Balaristan. Kaldırdı. Alıp oldu hocam. Товарищи, время. 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 Hem almaşal, taygadan almaşal. Kayıtları? To'ya turib. Neyiz 5'ten mi oynaydı? Ya nakadı 5'ten oynaydı. Nakadı olmaşa öğrensin. Sağ ol, neyse çaçağı. Çağ oyla sırası nakadı olmaşa öğrensin. Rayman Nacirat. Gol gerek, gol gerek. Baş bile değil pek. Ay 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 ay. Esemez. Oyun. Götüre sen de. Bağır. Şey katı da arsız kayıt. Aldınız lan. Al kapıcı mı aldı yani? Benim ancak bunlar oynuyor. Ya ne kaç çıkardın ne kadar? Ortağa çıkardın hala. Bugün saklı lan. Ortağa çıkardın. Kaç doğasın sen tüldü de. Arada niye? 10 bin lira almasa tabii. Bu ardığını da ettir zaten. Biskiler үйренбеген да. Биздин аттар үйренбегендейм. Аут. Oyun. Al Emre'yi malı. Çörtü taşta atıyorlar. Avka sütürüyor avka. Avut. Ulan ki attırayın öyle. Өзүм аралашып кетип анан ошол жерде оюнду кырам кылбай. Bu kişinin var ki nasıl vaktalarında? Bu cumhuriyet деген. Булар үйрөнүп калыптыр, ойной берип. Ала калыптыр. Карачы. Biz kelimde çok bekle bu sefer üçüncü oldu. Neyiz yanları? Бискем аламан убакыт жок. Эркин чабады. Бирок мага да керек. Gerek. Kıracak silah. Doktor yaman alsın o. Aktar tutacak. Bir taşta versene değilsin. Aşırı kupasını ver. Ya takımda atpayып, takımda da болот да. Sen kim göğüş atınız? Udalinyan çıkmadığından hareket kılaydı. Birin at bir sen çıkmasın. Tabii. Onu da göğüş. Yok. Bir yerden tartı olsa o. Tartı olsa Şurada burada. Atırgan bakma. Az deren dedi. Gideceksin ağla. o tartı çıkay mı? Bek muhatlar bilmezim. Yok korktum. Bak tek olmaz kanmaz ama. Bir koya taş ağla attı. Allah. Makine. Çat etmeyin. Sakamadım.
Sayğazlar tövləz götürədik. Yumuşak. Basıp atır. Kazanın aldığında birim basıp atır. Birinci May. Akkorgon, dayardanglar. Çekim var, çay içiliyor. Hatta bir tane Muray'dı. Muray'dı ya. Orta çay bir var. Haydi! Out. Yedik düzüksün sen. Yedik. Çekil zorladı. Budan keyin istarikleri. İki komanda olup oynayışken. Aç Mırza! Şuraya al. Bir tane gele. Savaş! Atı vurup duruyor taş. Bak ket kolat. Aşağı! Taşladı. Başka salto tabii. Dörtü finalga çağırdı şöyle. Arslanlarım, bakın oğlum. Ben şapkam ver koy. At buyla özün git. 5 yıl mı düşük diyordun alın ne? O kötü ne oydu mu? Gel değerlendir. Alışsam çağır. Değerlen degen ne 15 yıl bak gel. Kört gol bak. Sakın elini sıkayım. Gel. Neden kaçmayacağım bana? Başka haberci bile de. Vakıları. At жақсы қанша атқан ай балдар. О
Kalmaza kol açtı betiren bala kendine. Julup aldı. Julup aldı mı? Ha. Birovga jandapты bermеш керек. Bular tushunmayotgan o'yinda. Topratib ketaverayotgan. At barbayt ekan o'zi negisi. Barbayt ha, aylanib qoch. Gulzodalar yo'q borgandan aylanib ketadi. No'g'ola? No, boshqa. Qaraylar. No, boshqa. Qashqar. At o'zi barbayt. Ya bu bizning atlar buyurgan emas da bu at. Aytırlar barmı? Tamam. Boşlar bir ko'rsatib qo'ysang yomon bo'ladi. Bular kaltamushdan joyig'ida tuz chava berib yurib qoldi. Yerda shu bola olib o'tiraman. Bola Avut. Qan balagan. Otuz minut bo'ldi. 15 minut, ikinci time 15 minut ketish kerak. Qachondan boshladi? Ha, jengil deb. Bo'lib qoldi. Ikkinchisi. Çekil falan çekil. Böyle kaldı çekil. Az şu oyunda. Abdurrashid aka jopsin bakan bilmaydi. Pas ver var. Lopada işi. Bizde çapış bakın. Olmadı. Ona kişinin taklayın mı olmadı? Azat şurada. Melis vaqt sendami? Dayardansın canım ardagerler, iki komanda ardagerler. Hazının komandası qana? Starikler ekovi dayardan qila. Az bittasi. Tram alıp kettiler. Yo o'sha balam ne oldu atmaqda? Mana o'lib qoldi. Qo'yib bor. Chiqqila, o'rtaga uchrashib qo'yg'ila boldanan. Ardagerlar chiqqila o'rtaga. Qancha oldu? Otko. Örüktü ha kızılda. Ana bor stariklar. Ko'ktash ayli hukumatning Örüktü ayli hukumati 4-0 ga jengdi mamlakat o'g'onlar. Uchrashib chiqib ketavergilar. Alloh razı bo'lsin. Rahmat Baldara, Sana adashibmiz hurmatli ko'ruvchilar. Ko'ktash ayli hukumatining Örüktü ayli hukumati 5-0 ga jengdi. Rahmat Baldar. Kelgilar stariklar, Melis chaqirchi. Kelgilar stariklar ey. Mamlakat o'g'onlar Ko'kböri 5-5 ga Qarın kurdum palvandari keldi. Terilib mamlakat tayyor turadi. Budan keyin birinchi moy qo'rqon. Bo'ldi. Nima bo'ldi?